پشتی کو خۆنیشاندانên سووریا و عێراقی و تێکچوونا ڕەوشە هەردوو وڵاتان و دەرکەتنە هەژمارەکە گرۆپên çekdar di Nîsana 2013 da Dewleta Îslamî li Iraq û Şamê hat ragihandin. Havîna 2013 Daeş li Sûriyayê li parêzgehên Raqa, Dêrezor û Helebê bawayekî giştî belav bû. Herwesa havîna 2014 di dehê şeş de bajarê Musul kontrol kir û bi girtina Musulê qonaxeka nû dest pê kir. Di bîstûneyên şeş de Daeş dewleta xilafetê ragihand û Ebûbekir Bexdadî weke xelîfe dest nîşan kir. Herwesa di 3/8/2014 da Daeş ji aliyê Şingalê ve êrişî herêma Kurdistanê kir û komkujî jî dijî êzidiyan encam dan. Tabaxa 2014 li gorî rwangeha Sûrî, Daeş li Iraqê û Sûriya bû xwedî 70,000 çekdaran 40,000 li Sûriya û 30,000 jî li Iraqê bûn. Lê di heman demê de berpirsên wan şiton behsa 25 heta ku 30,000 çekdaran dikirin. Heya havîna 2015 Daeş berdewam bû dêgirtina rûberî de û karî ji 105 ji axa Sûriyayê kontrol biketin wate 90,000 kilometre dûca ji temama 186,000 kilometrên dûca ku rûbera Sûriyayê ye. Lê li piştî çend operasyonan weke Kobanê û Girêsipî û Şeddadê û di hema demê de Tedmûrê de di niha de nêzî ji 135 wate 65,000 kilometrên dûca ji axa Sûriyayê di destê Daeş de mane û 35,000 kilometre dûca jî Daeş ji dest dane. Li Iraqê heya havîna 2015 Daeş ji 140 wate 175,000 kilometrên dûca ji axa Iraqê kontrol kirbûn û niha ji 116 wate 70,000 kilometre dûca dibin kontrola Daeş dane û 105,000 kilometrên dûca ji dest dane. Piştî operasyonên Şingal, Maxmur, başûrê Kerkûkê û Romadî û Bêcî û Diyala ve helbette piştî van operasyonan ew rûber ji destê wê de derçûye. 8/8/2014 ji bo careyekê balafirên Emerîka Daeş li nêzîkî Hewlêrê bordoman kir. Ev jî qonaxeka nû bû ji şerê dijî Daeşê û hevpeymanan li dijî Daeşê di sêzêne ji şêst welatan de hat pêkanîn. Li 16 2014 da Daeş êrişî Kobanê li Rojavayê Kurdistanê kirin ku êrişî ser Kobanê kir li werde heman demê de li 23 2014 hevpeymanên Daeş li Sûriyayê bi taybet li Kobanê bordoman kir û heya Nîsana 2016 li gorî gotina Barack Obama hevpeymanan 11,500 êrişên esmanî li dijî Daeşê encam dane. 2,500 êriş dijî bîrên petrolê yên dibin destê Daeş de bûne. Weke stratîjeka hişikkirina jêderên abûriya Daeşê bûne ev êrişe. 25,000 çekdarên Daeş di encama bombebaranên esmanî de hatine koştin. Herwesa Brett McGurk şandiyê Barack Obama ji bo şerê dijî Daeşê berî çend hefteyan ragihan nêzîkî 40,000 çekdarên Daeş de hene. Di heyama 2 salan de ji piraniya welatan çekdar tevlî Daeşê bûne û li gorî Komelaya Sofaniya Emerîkî TCGya taybet bi vekolînên stratîjîkî 31,000 çekdarên biyanî peywendî bi rêzên Daeşê vekirine. Herwesa li gorî Peter Jeristin General di Artêşa Emerîka de di bihara 2015 mehane 1500 ji bo 2000 kesên biyanî peywendî bi Daeşê ve kirine. Lê di bihara 2016 da mehane nêzî 200 çekdarên biyanî peywendî bi Daeşê ve dikirin elbette ev hejmare kêm bûye. Li gorî raporta dezgeha IHS ya şêwermendî û beravanî û ewlehiya Emerîkayê Daeş dewlementirîn rêxirawa tundrewa li cîhanê û diyar dikin ku budceya giştiya Daeşê bi 2 milyar dolaran tê texmîn kirin. Herwesa di bihara 2015 de mehane Daeşê 8 milyon dolar dahatê wê bûye û herwesa di bihara 2016 de mehane 54 milyon dolar bûne. Bi vê yekê dahata Daeş kêm bûye û piştî ragandina prosesa hişikkirina jêderên abûriya Daeş ji aliyê hevpeymanên nêvdewletî ve. Lê gorî raporta Emerîkî Daeş bi çend reyan
پره کام دکرن او رین کو داعش پاره پره بدست دکف داعش 33 مليون دلار جی فروتنا شینواران بدست خستنه واتا فروتنا شینواران اف گجمه پره بدست وان کتنه کو 33 مليون دلارن 3 مليون دلار جراواندنا کسان بدست خستنه دما کو کس جراواندن 3 مليون کس بدست وان امكو 3 مليون دولار بدسوان كتنا هر وصا بانكو وخالبين ريزي زيريجي او ريكبكو داشي باربي بدس خصنا داش روجانا 47000 برميل بترول برهم دينا ده همان دمدا كو 15 جبو 6 دولاران برميل كي بترول فروتيا لی ده نادا هيا كو برنداش بوين ارمانجا بومبا بارانه ولغوري بيتر غريستن اوبراسيون استخباراتي سيخوري لها فيمان النيف دولتي نيزي 800 مليون دولار داعش شوه تاندنا داعش ده 2 سالان ده راستي 21 شكستن عم بويا كوباني جريسبي وشداده وهر وصا مخمور وغوير وسنونه وشنغالو خورماتو تدمر لسوريا والعراق افشكستنين وان هر وصل رومادي بيجي تكريد جي راستي شكستن عم بويا دو 2014 جبو 2015 نيزين 9 مليون كاس الدبرين دبن دستي داعش ده جيان دكرن لانها نيزي 5 مليون كاس الوان دبرين كدبن دستي داعش دانا جياني دكن وكا دفيدا دبين كون نيزي 9 مليون كاس بونا للدبرين دبن دستي داعش ده جيان دكرن لانها نيزي كي 5 مليون كاسان دجينو او رجاء كيم بفي اواي ده 2 سالان جي تمنه رخصنا داعش جي وي كو درباز بنا تدا داعش باوي كي مزن بلافو چندین طاوانجی یعنی دیجی مروفاتی انجام دان اونها لگوری آماران بر بچوکبونه و دچه دن هذا بر بچوکبونه دچه پشتیوان ایرشان و شهر او شکستنن کو او راستی بوی و اف گرینگترین قناخو آمارن گریدای داعش بن کو ده هیما 2 سالن درباز بوی ده انجام دانه